وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور العين. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Wanama washilizi watukufu waherezi wa Facebook ikayao nga mjihunrao hondani mwe Komor, nana nye mjihunrao wonze mwe Komor, salama na amani na zimwendeleni. Kabla rahari jandisa darsa ya hatu ya lelo do mweshelezi zani khaswatan ndunaishi enro do mweshelezi zani khaswatan nyuandrikayao nyihwanza iraisi mzamani fundi watu mtukufu nadhifu mjamalifu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi rairu wananyeka yao wafungwa hanzia za udhulma riwombeze dua haukaya ngarishi yao yaukaya mfumraru ijao kamungu hari hansi na muo insha Allahu ngujwandisiwa ufanyiliwa mahakama riwombe mahakama ya bireha wema riwombe Mwenyezi Mungu kaya yatidhulumiwa zi haki zahe. Mwenyezi Mungu yajalie uondu wajoka huja wa mhukumu wa rumie sharia haukweli shawatirumie ndrabo ya udhulumu mwanadamu chokonsipia haizo na riwombeze dua insha Allah. Mwenyezi Mungu yajalie ka usiku huo ngojoka usiku wa furaha hausansipia. Mwenyezi Mungu yajalie uondu wajoka hukumlwa wahunde wa huria wa hao insha Allahu ya liberte ya hao insha Allahu. Amina ya Rabbi biidhnillahi alkarim. Watsina malapizo ya mru choka yonsi pia haka yao timalezi lelo tijohanza haini mrikao nguni dungo vanu ya prepare feuille na stilo heni saulun ya lona feuille ya bona stilo ya hisa ya lona hau ya prepare na rinike signe ukaha hisa ngepre ya kane feuille na stilo. Marhaba menjo tukufu wa lelo mwanamsho hatuna vifa mzee Mwenyezi Mungu hutukuza insha Allah wahanulio yahunike umri mle yahunike bahati nyingi yahunike haini za khairi kaungo zanzo insha Allah ya rabbal alamin. Haini ya hisayalona efeuille na stilo na nikesenyi ya ukaya hahisange na feuille na stilo hau kaya ngepre haulata Said Ali hahisa hamba ngepret mama bwana heri ambange pret Nurul Aini ambange pret mwanama Kilari alimzee ahisange pre na Mwenyezi Mungu jalia zanongo uzitahao Mwenyezi Mungu wafikishezo insha Allah ya uhifadhi na urendanai duniani vanu yahunikes joka na khairi yahubushurie khairi nyingi biidhnillahi karim. Wede mwana ma Kilari mzee
alimze wede mwanama wa damu kuze wahangu ikao sihwanzana masha Allah Mwenyezi Mungu jorini kama haba hawinji ridwanzana insha Allah yatsanganyeze fami hawo moja biidhnillah alkarim. Bo yabo sabaha ngarandi sawa ngabo ndrongo mfukare tsazinuika yao haina mrulo na masahiri ye deuko uzifanya za ndongo mfukare hizo, yani alama mfukare ya ukaya zokazifanywa ni mru itso mrulo na masahiri yawe kamndongo nzo yajue ya ukaya nge na masahiri harimwezongo za hahe baseka hundi hana alama mbili vanu harimwaze rongo mfukare ndoko zivumbwa vanu ngeni zo hundi hakanje nizo yabona veze ya jitsahe yawe mruo na veze ya jitsahe alama ya handani mru na ishiendo demrika yao ye hanzo baki homshanani haku demrika yao yo hanzo baki ye utrene haku homshanani watsina onzuri tsoka yonsi pia baiko hatimizi ila haja ya hahe shatujuru yotso baki hula yo alama ya hone seke mwanadamu wola ngena masahiri harumwezi ngoza hahe yeulo na feina stilo na nzihendo alama ya mwando ya hone sake mwanadamu wenge na masahiri demrika yao yo ubaki homshanani haku yo alama ya mwando. Alama ya vili signe ya vili deuxième signe de mwanadamu ikawa wakati yondo ya lale hau kabla rahe jalala yekala wa uberemi honena mnainu ima ya hae yani zenkode haweka halala yani yekalawa udofunya zenkode yo alama ya hone sokaya ya mwanadamu wola ngena masahiri. Alama ya raru ndo naishiendo alama ya raru ya mwanadamu wola yekala wa utsaha problem yekala wa utsaha problem na ndongo mtiti yani etonza ya heze mabaya yo alama ya raru yani yeye do provoke mabaya baiko kabati ndongo zabidi ziheze mabaya lazima yatsahe ndongo hata ziheze fijo yani iyo alama ya hone sokaya mwanadamu wola ngena masahiri. Alama yane yani de yane de quatrième signe mwanadamu wola yekabenza ishe mavushe mema ekahuta miski hauhuti ya marashi hauhuti ya udi ne katsimwade shekabenza ishie mavushala yuhumtabisha yo alama ya hone sokaya mwanadamu wola ngena masahiri harudi tena yemruola yemavuye le kabenze ya ele mabaya shihu hotsonda wa mzinga rukanganzo yele yani yo ujienza usa hule na ndongoza wiyela yo alama ya hone sokaya mwanadamu wola ngena masahiri haruma eziungo za hahe. Alama ya tsana mwanadamu wola yehanzo lala ye kote gauche yehanzo lalia ye kote gauche yani daiman yehanzo lalia ye kote gauche shayo mbangu jojo uduzi saka ngabwandu kaya o wazoe ya ukao lala ye kote gauche we yohumkinishiha shadow kaya mwanadamu wola kana ushinda ya lalie kote droite ya hahe pendant 1 heure
kaya haruma ilera kana ushindo lalie kote droite lazima ngujo jikausande kote gauche yo alama ya hone sokaya mwanadamu wola ngena masahiri haruma ezunguza. Alama ya sita mwanadamu wola yekabenzi yaishie ndongoza husiana ya Qur'ani hau yaishie kanga wajuja mrubanu ya jahuzunguwe no yokahama hakazi wazindu hoitwani na utawa na mtawe mafiti yayo kala hamba mafiti yedoishia Qur'ani yohumtabisha swafi haruma yani eshaitwa shahahi yo alama yahone sokaya mwanadamu wola ngena masahiri. Alama ya fukare 7e signe yodi ya mwiso rivumbovan ya alama ya fukare mwanadamu wola yekabenze yakende na wandu yetsodo jihansi waeche yetsonza yake waeche yaishia kanga wanzo waje mrubanu yutabiha kabenze yatawe yahanzo jihunda kaya ngwanzo ya baki bahanu wahe waeche yo alama ya honesa ya ukaya mwanadamu wola ngena masahiri. Yabo haini mrika yao zi alama mfukare na zivumbu wabana hahundu mbili ukange nizo mwanadamu wona aveze ya jitahe na aveze haraka ya jitahe ya tahe wandu wamfanyilie ze ruqyati shar'iyya ekahauno kangu joshinda ya jifanyilie ngujojua ya jifanyilie ekahauno kaka na ushinda ya jifanyilie ngujojua ya tahe mrikao ngujum amini haunoke mruoi yena roho njema naye rekafamia hahe rekatifamia hahe ili yamfanyilie ze ruqyati ash-shar'iyya ili yajihifadhi yajanzause neze nongozila simweleza nindo ndondo njarongwa shizungu njarongwa sharabu njarongwa shingereza njarongwa shibushi njarongwa lugha kisawahili shatirongwa he lugha ya shikomori sambakaya ndrongo mfukare ikayao zokazifanyiwa illa mrulo na masahiri harimwezungo za hahe basize nongo hizo hanzo zifanya handani hindi ubaki hawinji homshanani di mwanadamu ikayao yo ubaki haku homshanani watsina hata sibabu hata bai kwa ngabo sibabu mruole kabenza homshana yofanya hama hula do hahe. Pourquoi? Parce que eshetwani yalonio ya hema sahiri yohanza idoishi ya levushe la henajisi hakaishi la dishahula yani eshetwani ilao hatanga ubaudhi ikaya wujourenga hatemaya hao watia hodingoni wadonuka parce que eshetwani ila ganzoi ihunre shahula shahayo idoishi ya levushe la shila dishahula ikayao eshetwani ila ganzao yondongwe handani. Alama ya vili mwanadamu wola ekangondo yalale haweka halala yekalawa uvera mihono hena mnainu zenkodeza wakati ya dhumainu kangondo yalale baheka la uvera zenkode haweka halala hajihundu hasasanya yani mihono yahahe yo alama ya hone sokaya mwanadamu wola ngena masahiri. Alama ya raru mwanadamu wola yekalawa utaha problem baiko kabati problemu sha lazima yazitahe yazitie bandongo titi ngejuhum sababisha mihindini shihwina jana video yate mharbati yo alama ya hone saukaya mwanadamu wola ngena masahiri. Alama yane haina mrika ngena masahiri baho winjini hahe yekabenza ishe mavushe mema yaishia udi utilwa bahanu
haishia mru hati ya miski dehaini mbahindu njema vushe jema yani yekabenze imruola izabi ya dungabo yekabenze ya ele yohanzo kana kudi ngujofanya mbese mifumo raheja jiholile maji yo alama yahonesa ke mwanadamu wola ngena masahiri. Alama ya tano mwanadamu wola yekala wa ulala ekote gauche yekashindi ulala ekote droite yani ngabwanduka wasawazoya ukaya wa ulala yekote gauche yahe mazoya sa yalonayo shahola le kote droite kadajushinda yalale 1 heure harma ile iraka dadushinda yalale ekote e droite yotso jihunda hajikausa ekote gauche yo alama yahonesa ukaya emruola ngena masahiri. Alama ya 6 mwanadamu wole kabenze yashie Qur'an yekabenze yashie Qur'an hauyambilwa kaya ntsori huzunguwe nso banga bajuja mrubanu ya jahuzunguwe no emruole kabenze yedo ishia no tsaha yatije yo mafiti yedo ishe Qur'an yukama bala hakazwa mlima abo twaju yani yo alama yahonesa ke mwanadamu wola ngena masahiri. Alama ya 6 ay alama ya fukare yani mwanadamu wola yohanzo doji hansi waeche yekabenza kende na wando yekabenza ke harma societe yani yake harma mujtama yake harma societe yekabenza kende na hata mndu hanzaji vure mbali waeche yakaye na ujihanso fukoni waeche yatike bahanu na mndu izo alama za hone saukaya mwanadamu wola ngena masahiri. Haizo haina mrika yao ngujoji hunda ukange na alama mbili yao hauhaji hundu kange nizo zonsi pia yawe mwanadamu uo na veze ya jitahe na hujitaha yani de Qur'an yabudu taha yafanyiliwa zeruqiyatu shar'iyya de zeruqiyya za kisharia ikaunga zijulwao harumwa uislamu mratsende hadalwa hende hanikiwa matwala simu wale hadu zunguhanao au haya hansoda honi yaje yamsababisha problemu shihui na jana sha nasome ya Qur'ani ya doji hifadhi hau yatsahimundu yaje yamsomele ya Qur'ani ili ijibike shifa uyaha mengoni mazeno kikayo uzohu msaidia masahirianu yalawe mruna ishiendo khaswatan dani wanruwashe akale umru mshe ngujo mkinishiha ngena zenongo za hahe kweli ajihundu neze tambu zini shahoka ya jisaidie hata zenongo zinu zirohe nguzifanyo shangu zifanyo nai hakaya jokiri ngwambuka mimi bufundi nga msomo banu hata kama no kabatizi kiriyo wi kabatizi jokiri pourquoi parce que handa ningo somo wala wakati usoma ongo jibihizo uswali ujibihiza uvayando shokati uroha udahoni kutsujibihiza hurudi huvayanai ngolio ukalizimu inji harumwe mabisi oli ya ukanti udofumbu wa Mwenyezi Mungu ngo vumbu hayasa hukahula wala husha fulani wala hurelize fulani wala yani ya huritsena humenye pasko wakatula haini wakati warohoda honi khasatan wewe mrumshe watujisitiri yawe malaikatur rahmani kwa tuhudunga wabidi wa hubirilie yani utihunrwa ni ndongoza peu wakatula ngo hule nawe kwa tuhudunga yode mana ukaya zenongo zinji kasi tupase hakaya efundo kati ya jawala ya jahuzunguwe alhamdulillah ngo prepare hujilekeza hujibaya mkansi bala pia wanangu boa na mrenge abo mketsi abo haya rajifiniha izo kweli wanrajifiniha sharati mizedu wabala wana walangu rohao ndaona mzaza hao wonsipia heni mrungu to katula heni mrungu do havaya iyo ya nzao yani ya mbua ezi ungo ya pia ya wakati ula
ze malaikatu rahmani wabidio hubirlie kwa no hudunga yabo ça veut dire haine shetani lo karibu gejo huwaswile na ana hene mria hufangilia ndongo ngazijo huwaswile facilement yo sawa huwa hanyumba hubuwe madirisha yabo hene mbahino ngetikunjia ikakuja jibaya yabo se normali yabo haine mbahino ngahijo ja yihunjie yo monsi suala vile na kanza ni uzisem ni lezemba bana wakanga wandu wajitrompeo sidoisha wandu wamba ukaya yahuisha fulana hea na ulamduri hafa uwo mfude ya hea abo rongo na mwishi yendo haini wakati mwanadamu ya hafa yenda ya dzihwa wallahi yakajuha tena gujojuho siku Mwenyezi Mungu ajuhumbaiti shabala ya dzihwa bala yakazwe majinde ni yala kajajuha bala tena shezjiri yo hindi dokaya haini mwanadamu ngena shetani ngena karin wahahe ya mrujukana haini mwanadamu ngene karini wahahe ekaya kujaka ujiproteje karini wahaho ya wapeo ulado uko hea harumwezi itwa hakaya jini ye na umuri mlera hana mwanadamu ulado uko hea harumwezi itwa za wandu hadorongo hamade mruola abawandu tsodomba kaya yemfahea na balano ilade karini ilade shetani ya hahe ndasijuja hakubali baizo ndongo kaurdozi shia imfutsu na bonde botsa hazendu zilaziwa harumale kaburi ula wafanywa dalao emfuo yati johe mfu kasala zaba la sefini aizo ortikubali mrajadu hadalo kandinono ulade karin waha haizo ni wazeza hatu ni wanashwa hatu ngamwangalia ukamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam harongo hambaka wa umma wahe ma baina 60 ila 70 yani ngwajodo hufa hama hamengo mirandaru honda mahamengo fukare yani 60 honda 70 ekamro hundubahati hawaswili hojuma yabo ketsone saukaya balakati harmo umma wa mtume ikaanza onesa hikma ilo yabo kaya undo umma ikaya uhana umuri mshashi undo umma ikaya uhana umuri mshashi haizole longa mwangalia uze mauti za hafla ngazijao ngwishio mru ya kaharuman sabuho harejoda honi hafu au hafia haruman sabuho wakati ulawo na haina mrujo hufa wa maulama unga hadithi onesa ukaya mrungu jo baithiwa hena mnaheli ya hundi haya hafa ekau hundi haukaya wakati wakaurengo roho ya haho huvaya nai ila deheli ujoba hithiwa bobango ni kiyama de namna wavaya ila haizo narikazane insha Allah rido vayando rejisitir kwelinga siharu mwansi ikayao sinti ya Kiislamu sha Mwenyezi Mungu hajaalia ukaya warini ka hurriya ngabo liberte ngabo egalite ngabo fraternite kauno hurriya ngojujua uvaye nguo ijokanraji ikekai hubaye ziungo aikekai usasanye ziungo ngojujua uivaye kabati mrudu huzia ekahambloka aketonza ngondu hazini ketonza ubaye chojibaya hatonga ukaribuno hazini utowe mjo hazini ufanye hazi yako ngoro urdubaye abahe bariditi yongodudo kazabone kuna hamla utikazebone no ili ujifinihe ile malaikati rahmani wajuhudunga sheka huo nukaya kutwanza udungwa ni malaikati rahman ngonza ukejuma utwanzishi wambira nzo wakati wa roho dahoni utwanzishwa madhambi hata wakati ujoreje iyo wode ujojuo ujifanyilie eka huo nuka hujuanza uduanzishwa njema nansukaze mnabone wahangu bana wala mkazumna leso hangu atanjondo hazini buka kwa tsohanza hatanga mahala huno kama ufanyo hazibai ko kaze filari yao kwa duka na hajanio ngabo mahala boko c'est interdit chakuno porombilo kauti vae siri ijo kandraji
hauti vae gauni lijokade ngojojo vale gauni lao likede litihusasanye zongo za hao haizo zonga zijuri saidia haruma yani emalala haruma zeruqiyat shar'iyya wandu wafanyili wao shekarija ngari fanyao malala wala wandu pia wajifiniha wandu mreva mrudingo wala pia watoeze hindi zila walata wadona mrusede yabo zedwa kazinau kana baraka haku haizo narido fanya hata restehimbabi ngamjoka ya yonziro abasambu ya sayazwehli ya kuvaya yani talibutila haremeze hindi hoto jambilu kaya no la mwanadamu jojogo andisa hambabi hakangonga la hate kangari njoma la honi hatu imangari dungawe censeur haure dunguze taraja sino kaudonza usote ngojo puhemanyo yabo petit à petit insha Allah shamrati domba kawo mamjandi sado ushao baada do ushao hakakutujua kakuja tuhanti woto ushao hutsofe sukula yabo kairi mriaji yaji prepare na kabula ba yotinyangwa mjoka ya nyona shohatu nyanzo mchale botela hanyu ili njone sani mjivize yani zongoza hanyu ngolelo Mwenyezi hazamba haruma hamba inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Mwenyezi Mungu ye mwema yakakubali mndu tsotsi mwema yani yabo ye mwema rangura hafu nganzo mwanadamu yachilekeze siwaki kane mafumema yaji ngojojua ufanye zenongwekaya usilamu uonesa kangojojua ufanye shale loka honde hurenge mafu hujikaza hurenge pakela lankobe hujikaza hurenge ndazi nsujo zilanda za hina tangazi depaseo hata harumwe dini bo yobote ngwanzo ujite hindini ule honde hurenge barika lamlala mrafikiri hama mtulu ware mwabwe mraroho damu barika lamlala huji holelea ule mratsoto embuwa yani ngabo wala mrakote mnaipini katina ta problem ngabo watwezu mahunu wala tuteze nyilime wala tutema kovu wala yani ndongwikayao mwanadamu yaka hafarudhiwa hafu ya bongondo ya tabishe wasaya hakangonda tabi ngardora tabishe wala wandu wajoka handa wahose emru ya hafaula hakanda ninga nzwandu wakensi wala wataheze mabarika de solva wakensi wala wahobo we mafuyala wataheze pensi zijebala wanze ta wandu wajado hobo waze ze hindeni wajitota ngolelo ngiambishi hauka hatanga wandu wajitota haruma hulambwa ni hula ngiambishi hao kaangabo kao wajitoto yabona mwangalie aferi hamandizo aba hawandu kwa jajwa kabala hujina bala hujitoto hubaleshu mashila usahu kaburini ka yoyo tsinyango na rido bungu zambavi zebote mwanadamu ngujojoka naturel wahahe ngujojoka naturel ya jilekeze ukemrahafu sha utawe ulweshele ya kaa ibaba nuhedi na jibali yabanu tenderi fanya aksida Mwenyezi Mungu jore hifadhi ya muhafadhin wanadamu wafu undi hakamru hafi ya bala hende wandu mwanzondo wa mhose yabunga bondongo zinjizi dotabisha ndu bala nganzo pulwa le dufi haukaya ngabondu wati yao hari hindi nili wakani malufi ezindizo nganzo zitolo wandu watowe zenkobe watowe mafu watu nsuju hata hindi ni yani gharama shihu na jane kayo mwanadamu kuhundi hongenizo kuleo mrumshe alafu wala onrondo wa hose mwanadamu mkonsibala watabia wahundu tatu ya zinji shihu na jana ijo mkeni shiha ukahazifanya haujinga ukakaja kaujua hazifanya haujinga Mwenyezi Mungu hamba la tuakhidhna in nasina au akhtana kahazifanya haujinga la ijo kirim Mwenyezi Mungu yamsami shekangu zijuo no hazifanya abudu bahanu wale tabu Mwenyezi Mungu huwa al-Ghafurur Rahim Mwenyezi Mungu ndiye mwenye usamihi huo yajuka hanza nsipia sha narifanye ze sibabu za utongeza Mwenyezi Mungu ya risamihi
hakaya nyi wanashwa hatu wodo kweli karitsumremani yujisa ikaya mjilekeza ngari munaoni hawema ule ndungu jojibiwa shanga bote ikaya ungazide paseo zila limiti za Kiislamu yotsi haki karna humla pizani shado umweshelezi zani hakaijokiri haumnambie na watoka mzima vanu yanambie andovi ulovanu nyi wanashwa hatu ya jojibiwa mfano wa hadithi ya feharumwa hayasa ya jihunre havanai hatwaze ngoza hahe ya rdia jihunre mahala ha hindene namnaila harengwe roho ndovi ya jojibiwa na mnambie vanu ya jojibiwa ya jojibiwa rimombele dua Mwenyezi Mungu ajalie ya fie mahala hayasa na mnambie am sûr et certain ya kaya nyi wandumlo vanu nyonsi pia ho njini hanyu heni mrato jomba tsindaye shandrudi ni muziseni andovi ya jojibiwa ya hundri hemswala juu na yerengwe roho ahundri hasijida ni Mwenyezi Mungu hamtamani hamrenge roho ahundri hahavayanro Mwenyezi Mungu hamtamani hamrenge roho andovi ya jojibiwa ya rengwe roho ya hahe harumwa ndongo njema harumwa swala harumwa usoma Qur'ani harumwa ujihunda ukaya ngejuma utsofumbwa Mwenyezi Mungu dovi ya jojibiwa Masha Allah ngamono bana nyonsi pia hene mnungu tsomba ndaye ya Rabbi bahi Mwenyezi Mungu ngujojalia hema sihuma tukufu ya lelo haina mrulo banu yamba kayandaye Mwenyezi Mungu yamkusudia jalia siku ya juka humrenge roho ya ridhiwa Mwenyezi Mungu yajibiwa naye hazitendwa zema ya juzi fanya duniani bana insha Allah ya Rabbal alamin insha Allah ya Rabbal alamin na umweshelezi zani tena nyona sho hatuika yao nyutie mafoto harumaze profili za hani ngawika yao wakaza Qur'ani wajuu hawakaza dua wajuu wakaza le foto la profil yoyo njema ikahukaze Qur'ani hukaze dua sheka hudanza wangale le foto la dungabala ngehundi hokai mwanamsheola hajibu wezi ngoza hahe au hakaza le gora ngule yabo kaitsulinga na ijumkinshe Qur'ani waikaza wala yikesibabu yuhubalili ndongozi nji yawe kango kazu Qur'ani wojuu ya joka njema deka hujibaye ziongoza hao wasike mrujoziona ujibaye sengile ufatemna filari waho ujibaye nezifuba wala iyode ya joka njema eka huono kakutsu hanza ujibaye ngetotowa ye Qur'ani ila hautoele foto la hautoe Qur'ani ila isijuja ikasibabu ikambuda hosoli mwawe hakayoti njema kairi ikamotsi mhanza ujitie le foto le Qur'ani ukazebo juu haya yani uvayendo yaude master hakanga mwangalia hata nyinyi ekamwendenga msomao za hitima kawatia parubua zenyile shaye ubaya ili yazingare makalima matukufu ya Mwenyezi Mungu yani uumna rapeli mtiti ya umweshelezi zani umna rapeli mtiti hakadimana rambilokaya rido eshelezi zana hakayode njema vanijokiri haini mwanenda mngenaze error za sonsi pia wawa shashi juka kwa tsina error shasonsi pia haini mngenaze error zahe shadukaya wanrwadu eshelezi zana petit a petit ba insha Allah narwona wanashu hatu waliovanu hamaba kunuriati on ele foto de profil yalitia hajibaya yani hajibaya watujibaya yoshua ya hao yani shadu kaya riweshelezize kaya iyode njema ngariono hama ramlat de shundani masha Allahu vahe mone iyode ya joka njema kama mwanadamu yani hajibaya de joka aula insha Allah haizo rimonesani zen alama mfukare ya mwanadamu yoka ekaha hunrihanizo zen alama hizo savedire mwanadamu nge haruma masahiri yabongena masahiri yabudukaya mru yende ya jitsahe ya yatowe
ngawandu kayao ngwafanyo intikadi khaswatan wisha amnapwe masahiri wala hajuha hende hamza ze fulani wende wahezwa jini hula leo tazola to wazindu misumari mimi ntsukayabo siwono subhanallah nono ulamhali zwafi na kamchelewa yokaya ye vitesi ya jini rapidite ya jini yo na vitesi rahana mwanadamu nitsoona owanru wadingo fanya ze maji garangali yao gariko bala garangali yao riono hama mruha nguwe shaya haumrono hama shikitwa shipulwa wandu washemeza na bala no shahera pidite ilo bala yani ematso wayo katsushinda ya rambuwa kabala wafanywa ndongo fulani bahila deheli wandu wendao mba mongardora pwe masahiri ila deze nongo zifanywa bala rapidite ngono mrato wa pake la misumari ngali alitsoto ngali alikoto lo hukumion jao chili wono ani waho wewe hurengeze ndongo zila honde utsahamruwa sai kodo nzazi fulani no umhodari swafi yani kwandi sobambo wandu wandu wenda hula hata huangamiza wandu watimizi mazihui juma utsendabala wenda we kufuru Mwenyezi Mungu haiso yuhumkinishiha kakweli la sihiri lafanyiwa yuhumkinishiha sho winjini zukazandabo haushashi ko kandongo za kweli kujabala kwa kweli hundika kweli la sihiri lafanyiwa wala lejini la likasibabu lijalitoa zanongo zile shenjema enjema likaya mwanadamu haintamidi haku ya Qur'an yode ilo très important ya Qur'an yode shifa kabatsimba hindu ilo juma Qur'an kabatsimba hindu ilo juma makalima ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ikawe mru mwema ngodungo weswali hawema bahibai kwa hufangiliwa masahiri yohumkinishiha Mwenyezi Mungu haswaliti jini ikaw hata kutsuliona lija litowe masahiri yala jini islamu liramu wake mwanao damu islamu hafangilwa ndongo fulani lija litowe masahiri yala lilata hake masahiri yao ngafanywa ngatilo malahoni hatu ni wandu washe ngamfanyili wao jeheli wako ngamfanyao ngabo wandu washe kango fanywa masahiri wahunde mahaba wayatia honsini mwe mitawe ili mdumme ya dolala ile mdumme wala ya jake mna robu jeheli wako humkinishiha ye mrumshe mdumme hafanya bahe ili yahunde za hahe hosonimwa ya mrumshahe haiso narejea tamidi haku haruma ya Qur'an nezi hadithi za mtume ze dua bayo dezijurinika yani ikbala ijurinika mavuna mema insha Allah ritawe o wagangi ritawe o wandu wahemajini wanu watijuhuja waripoteza haka wandu wenji walatsa malizinji hasibabu majini watimuhambilwa jao nanzo utsinze kudume ikaonga ljokana dinyo zima ani ngondo huswalitiwa namna boko ngondo ni kwa dalao hulizungulia hata baba nule kudume lona dinyo zima lo mjoko liparsandahu haina mji utsonjia kamje kushia balabo kushia balao hanyu kamtsina kudume lona dinyo waheo kudume lona dinyo wala vala yani hundi kiwa ndongo boko ange tsahau tsahe mbuzi yani jokana mabanda 6 na riditsena le pandela 6 nganzolike haruma utsungo alafu tena ikanena
manyo mfukare yani abongo tsonja madzizini hula hata we walala tena wenda wangale baba lembuzi lonanze hindene sita una uzingaraza mbuzi za wandu wezibwe hanyo we waze manyo yani wandu watilo harumwa mswalata watilo hakaya wewe ulo mwade ngoleo ngokubalika zila ndongo za kweli wanzo unono honde hutulo harumwa taabu za saya na malishihu na jana zinda wallahi wanadamu wangabi wafaitishi wanu wagangi wanadamu wangabi wafaitishi wani wagangi na marumba watojuha wenda werema ngoma za majini werenda pia zimalizaha pia zangamia bala na aburi nikiwa dalao Mwenyezi Mungu arinikalo yamba na mrengema kalima ya hangu mimi na muumbani njua wehelia hanyu yani mdosoma hakainu dejokaya dalao hosolimani mruna ngalia mumnikoni mnamfano mruna ngalie haumria nambie yemparuishia mufti ya haini mufti uliobahana mparuishia ukaya hasubilwa hau hahajini nane mufti ya juhajini karja jonda hotel hukamloka ya duha mufti nda hamajini wanjomba no kamja paruishia haumnambie mafundi walio mijini hatu wasoma kamparuisha kawa hamajini majini yohanda njia wanru ikawo mafeblo haku na yabo yohanzo metrize haswa tando wanruwashi na mtuangalia ikaya wanru wabe wala sali wandenga wasoma Qur'ani wala ya uzungua wanratanganywa wazima wanradingo ujahunu wefanyaze ruqya harumazela sali namnambie mwanamme mwaparumo na hajini wala pia ndo wanruwashi otona wahe majini wandisunga wahe yakemaze twani yohanza wandu mafebl shakwana handa wanjie wandu kayao ngwasomawe Qur'ani wa amini yo wajihifadhi kena wanjia haizo narirenge Qur'ani no rido soma bangejo kadalao hosoni mwatu ngejo hifadhi ngejo hifadhi malaho ya hatu wallahi haini dahu kayao ngalibuli wao ya Qur'an ya surati al-Baqara haina usiku le dahullo mtume hamba kale dahullo kalinjia shetani kanjia nane kabo kama zetwani ngajoba mbaya sha unambie malaho manga ujoya ishia ya tilo Qur'an wenja dahoni yakakuja ishia hayasa yabo gojo parsa nyikumbi dezendao hau parise twarabu dezendao hau parise rangubotasi hata shahuka ya yauma lahu mashashi hoshinda uparise daho ikayao ngwabuliawe Qur'an weshilia makalima ya Mungu hakatushiliwa haku haruma yauma lahu ni atu katushiliwa haku yode mana boko mazetwani wa hundo nzia haku wanjia haruma malaho ya hatu haizo insha Allah Mwenyezi Mungu ngujo hifadhi malaho ya hatu insha Allah Mwenyezi Mungu yajalie zendongori zamba wabanu zikezi la waharuma umu wa hatu zitamka haruma ulime Mwenyezi Mungu yajalie ikezi njia haruma zen roho zahanyu insha Allah rjerizi hunde faida uhanza hamungu insha Allah na risome Qur'ani ni wanashwa hatu ye utsujua yatsione haya mruona haya handongo zindwaji shedini mruka uno haya ye utsujua na njie ya tsahiba ngujujua sonti pia karjazalo na ujua shartu andisa hambabi mriatsione ya ukaya anga mimrundu hazi nsujua hata ya uswali ya bunga mtsingozi ya la utizie ba rangulo mrundu hazi rahamnyazi Mungu kaja hurenge roho wala ya kilike jatawa ya wiyo bahati wanikiwa ukaya laala Mwenyezi Mungu johokoa harumaze library za Kiislamu
eziyo izo pia ngizo hata zanzihwa namna wakungo jujo soma hama alifube namna ila ngojujua we utujo swali uangalie urengeshio ukaze namna inu ufunge udosoma bahambavi na udorenga habitude ngojujua zingareshio udosoma hambavi uangalie nuirenge habitude insha Allah. Mwenyezi Mungu rujalia haini kayao haziya swala, Mwenyezi Mungu yamrejeze insha Allah ya doi swali, Mwenyezi Mungu yamhifadhi, yamtoe haruma taabu, yulu haruma taabu Mwenyezi Mungu yazitowe, o watu haruma taabu Mwenyezi Mungu ajalie watsinjie haruma taabu insha Allah. Mwenyezi Mungu jumtukuzani duniani wano kabla al-akhirah. Mwenyezi Mungu jumnikani umri mle, yamnikeni na maisha mema, yamnikeni na bahati nyingi biidhnillahil karim ya Rabbi. Mwenyezi Mungu jotukuza ensi ya hatu kensi ya khairi insha Allah ya Rabbi. Mwenyezi Mungu jojalia haini ulonama na ulowapeo, Mwenyezi Mungu mrejeze yake haruma wema ya ulonama na mwema, Mwenyezi Mungu mbarikie wema wahe mwana uo insha Allah. Mwenyezi Mungu jalie haini mwanamsho hatu ikajalolo, Mwenyezi Mungu mruzukie mrumme wa khairi, nana haini mwanamme ikaya ukajalola, Mwenyezi Mungu mruzukie mrumshe wa khairi. Mwenyezi Mungu bariki heni uluharuma dola, ubarikize dola za hao insha Allah. Waluharuma umani, Mwenyezi Mungu jalie wasuluhu insha Allah. Watsuharuma umani, Mwenyezi Mungu jalie watsimane insha Allah ya Rabbal alamin. Utukuzo wana wa Komori haini mrikaonge namba mwamala yaifanyao, Mwenyezi Mungu watukuze wa mwamala wa hao, uwabulie mariziki mema, uwabulie na nafasi insha Allah. Yolone mna gari mwema wa hahe, uyapashie hawe mayajibiwa ramwe roho ya hahe insha Allah. Umhifadhi nemato ya huwandu, Mwenyezi Mungu jalie haini utsina no ya johanza, Mwenyezi Mungu umnike insha Allah. Urihifadhi nemato ya peu, nema neze husuda za peu, nema sahiri ya peu, rangu ya huwa nadamu, nema jini insha Allah ya Rabbal alamin. Mwenyezi Mungu jalie haini mrikaunge na mwade, Mwenyezi Mungu jalie mwade wo yabone yeutsi mwade, Mwenyezi Mungu jalie atizingarwani wade insha Allah. Mwenyezi Mungu tukuze yensi ya Faransa inurenshio, Mwenyezi Mungu uihifadhi na mabaya, Mwenyezi Mungu uienjeze neema insha Allah. Mwenyezi Mungu uibariki heni wahanurijukaya rihondeze riziki za hatu insha Allah. Ujalie tena walio harumu masiwa ya hatu rawake haruma raha biidhnillahil karim. Mwenyezi Mungu hifadhi wanadamu ikangwa enshio haruma shaisi wa shamaore walu haruma tabu rangu watonema kirtasi, Mwenyezi Mungu wajalie wayahunde. Mwenyezi Mungu jalie wananyasi wa maurika wa uranza na minga amini ukawa uranza bai kwa sisi derifanyao zenai haku sha. Mwenyezi Mungu jalie ngujo mbarikini ya jalie wafanywe zenai watizifanya insha Allah, ilirenjezane mahaba, iliridwanzana haukweli biidhnillahil karim. Mwenyezi Mungu wahifadhi owandoishio harumu masiwa ya hatu yonsi pia. Mwenyezi Mungu jalie haini mwanama ikayo haazimia ya lole, Mwenyezi Mungu mbarikie endola ya hahe insha Allah ya Rabbal alamin. Nana ya tuanzimia raha, Mwenyezi Mungu jomnike izi azma insha Allah neze nafasi ya hunde mrumshe wa khairi, nana o wasa wa hunde wanroume wa khairi insha Allah ya Rabbal alamin. Mwenyezi Mungu rahat semio ya hatu ridwanzana heni wakati rjuhonana rikane furaha rilauliane biidhnillahil karim ya Rabbi. Hemgwe sikinia yetsi hatu ike haruma raha ya Rabbal alamin. Utoweze tabu ziliyo haruma yetsi, ulekeze miyo ya peu insha Allah. Yolo na muo wa peu bu Mwenyezi Mungu umtoo yake na muo mwema, ikahuono kako na urekebesheha ngemru uo msunzuse insha Allah. Mwenyezi Mungu jalie haini yafungwa hanzia za upeu za udhulma, Mwenyezi Mungu jalie ya tolo haraka insha Allah. O wafanya nai na wanikiwa za hukuma za hao insha Allah ya Rabbal alamin, za stahiki shawati dhulumiwa haupeu biidhnillahil karim. Mwenyezi Mungu jalie haina mrika yao yehwanza njema, Mwenyezi Mungu mbariki zendongo za hizo nsipia insha Allah. Na Mwenyezi Mungu jotukuza umji nazaliwa umji wasele ya bambao, Mwenyezi Mungu ya utukuze ya uheze juu ya jalie umji wasele ya bambao ukemfano insha Allah ya hemiji ya saya wadorenga njema insha Allah nasi
ekamgwa benze. Mwenyezi Mungu bariki wana waselea wonsi pia, wake wana wa khairi, wake wana wa baraka, wake wana mfano wandu wadokopea njema insha Allah. Mwenyezi Mungu uhifadhi haina mrika yao ngujuhanza ya jane njema harumu mji wa hatu. Mwenyezi Mungu mbariki insha Allah. Zenjema zile mjini hatu Mwenyezi Mungu zibariki, zembi uzitowe insha Allah. Mwenyezi Mungu bariki wana wa mji wa Selea Bambao o waluhmanga nano walukomori insha Allah. Mwenyezi Mungu wabariki o watona makirtasi wabe o walona wabariki biidhnillahi alkarim. Haini ya azimia ende yafanye njema ya Rabbi. Wana mjini hatu Selea Bambao Mwenyezi Mungu wabariki yeze nongoza hao biidhnillahi alkarim. Waluharma umani watsanganye wake wazima watsimane, waluharma wema wabarikie insha Allah. Mwenyezi Mungu jalie haini mwana mshemselea ya lolwa ya zaya. Mwenyezi Mungu bariki wana hahe wake wana wa khairi insha Allah. Nano wana wahemiji ya saya insha Allah. Mtishangae katiombelea umjini hatu hakayo mimbaladina hadha khasa na mdomba amin ba insha Allah ikahuishia njema ngazambwao waho wamba amin. Na Mwenyezi Mungu tsonamba waho na zihunde malaika tsonamba waho na zihunde haizo. Mwenyezi Mungu jori tukuza duniani vanu kabla al-akhirah insha Allah. Msidi wazeze dua za hombelea Ahmed Abdallah Muhammad Sambi. Mwenyezi Mungu yajalie yafungulwa emfumraru insha Allah. Zenongoza hezibire hawema wandu walona ye dossier ya hahe walu harma upeo. Mwenyezi Mungu walekeze mio ya hao insha Allah. Karna ulapiza sha Mwenyezi Mungu walekeze mio ya hao wakane rehma husonimwa o wanadamu hokaya Mtume sallallahu alayhi wasallam hamba irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Yani namsikinie walio webande jumansi walio hobingoni ngojo humsikiniani hata ikahuono nyama hutsoshirenda njema wallahi ngaona recompense ngojo hunda thawabu. Fakadhalika mwanadamu ulo haruma taabu wasaidia ya lawa si sharti mapesa dezedu wanzahani dotsomba zedua omba sedua bo Mwenyezi Mungu ujalie fundi watu ikao hakarisomesa ikao rikaudunga zidarsa za ngabo zidunga hatabaha ya Rabbi. Mwenyezi Mungu mtowe harume taabu ila insha Allah ya jerangarie hawema insha Allah ya rabbal alamin. Nsukamle haku haubai kwa tsikamle ngamjohun samehi ya bunga ni mbushurioni masihu ya khairi. Mwenyezi Mungu ujojalia haini ujolala yabo hojuha ya juhena furaha insha Allah. Ewe ndu hazini ya rohe hawema ya reje harmazi famizahahe hawema biidhnillahi alkarim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.